hibang hun pa ong pia ibiak pasian tunga lungdam tui ko masa hibang ong pian the na pen Delhi ate fel the ma main makai te sukatawa diang ki ge te pol pen ki khol khop na hun nei the dinga hun asai ding khop ana om koi koi hi bang hun pha inga pen ang tang hoi ki sai na jong lungdam hoi ka sa ke bangina to hi manin tu tung hibang ihun pha ini na pen apat na ding ina la khadong ki play ding ina ding tek ning ina to ki chen hun pan ni lung damai tu tek ni tu ni hibang hun hongwap thei ule naw nu le pa ko ma peu hi avai sai ti lam tung pana on behalf of that lungdam thu ong going to chiang ina tu nia imakai te minam makai te ong pai thei te mai la na mai thang la nang nei ningin pu ke thos zomi ama pen JMG member jong hina azat aro phana to changina atang dang foreign secretary si jong hina amau den chena athuk jo kante designation te again na polem gain line chen na te chagalum dame to changina KC smack ama ahile GAD cabinet hina to amau jong to tunga palayang pai hina lungdame na tu chakal to changna kam khan pau pu kam khan pau ong ding hi o ama pen ZDV president hi tu tung ama makai na tong pai thi ai mana lungdam hang to chang na LT ama pen ong ding hi o ama pen ZRF secretary hi na tu tung palayang kel the mana lungdam nak lian hi tu tung ikimu ding ja penu iom namun pana contribution tam pitak ki pekhin sia ta ve hi na to pen continue ke lawa abang che atang zai su chen bang chi chep thi lai ding yam chi vai teng teng ongap sak ding na iki kup na ding te bang a hoi the no no ngi the da ding na chi na pastor lian khola PCI pastor pen ka gen di den cha question dot na ding hun bangam chela to jang dong zo ning gen nun tampi nei heng thum na nei nu van le leilung le sunga silum teng teng bola zangai namang to phatung ato kabiau pasian Abraham pasian Isaac pasian Jacob pasian Zomite pasian ko te zong katamo katomo kavamu kakangu thu hilovin minam kharin nang siama kanam vayu maban kalsuan to kahinawa how to te hung zunin ya Delhi tualpia kimukhom ding cha program kanangai suteu ahun amun ataa khovel buai na te nanna sanna sia theina te sin kham lung kham dalaka na ba theina ten tuam lovin mi hi za teng hemi muna nang pui khom ta manen kalung adamin lungdam thu genin tupina patoina wangle na teng teng nang kang piau he pasian hagau siang tho dei huai ta mai te tunin ya Delhi zomi te to kalam kai hong jin te ki pol khom na kana guat nawa nang jin tungin lan kagamu khang khiat khang let suatan na kamu the na ding tan wa gen khe thei ding en pil na hong pia in lan hang san ta ki kuma adam lom te sudama himadam mo te sudama kamai lam hin khuau ta sadam gua hilawa ka politics dama kal kaswan thei zo na dingun nang tu ne ka ki khop nau gwal zolen hong makai in chin na pan pina ka nge no he gam aba chiangin government aba chiangin sa khuwa zong ka bawa
na suate pastor te ong ba ka hiu chi ka thei hi tunin happy na to na kau siang tho hua bin chet kaing chia lo hi atop tan boy na omlen hum pi in na dei sa na hang tang sa in ka hundam pau jesu christ min kaing thu mu he amen Pupau au nong la le chini lungdam hoye zomi te melikimu zomi chi bai na be kun kei ka vice pa hi asipen Anthony kangchin ka ba hi zan belin short pi akihaga katanu ten ge phe na cha ka ba ge phe le minute som nong i mu man lo din phone ginga phone ging pen ko yang ki pan hi am chi le phai ba ge ma padang ki le pat ki ge le wa pa i mu non lo na ki ma hil di teng ke hil be ka ho chi dan ai ya mi hing chu apai ma saum di ma hi hang apai nu nu di hang chi pen paset ke nga ka kinga na hi ma ya bang teng hi le yong tunia kong khol jin na san pe nu lam kai ten jong gen di wa lam cha abik takin tunia no te to ikimu khom na ke tel na ani be na din ka the ya no te to kimu the dinga ium bana hia program ana siam te ting tunga jong ki pa thu ka ge na tunin gen di chi chu ki na ki pum khat na poimo ka sa ha ki na ki pum khat na koi zo na ki pan ya chi le i pastor ma pa ma bunga chang dong ling hoin te it nai na thuak zo wa ado zo wa ma chi lo chi sake ya chi pen bang sunga ta lalpu wa kha i chang te lu hi gi ge le ei zo mi ten pasiani nei wa pasianin pan pia tunin iflek te bang hizo na tak thei dia kine phoi kol non lo khopin oma hile jong pasienin mang ka ya it na to do zo na to thuak zo na te to kal ki suanin flek te ki tak thein no te to ki holim thei hiu chi ki thei sang lop ki gu hin chin acha tunin amasa sangin kalung alien zo mi za nong ki kai khom na wa upaten sialex a ego izo chi khadumin tunin a ek banga ui ding tingin hin kong thea hajen tunin apang thei tam bi mun tam pian na pangwa mai sonwa 2022 ma chu bang he khat chu ongin khiat di chu kinep na lian pi kine ya wa ha ethe ding ono poimo pasianin bol mo anei ke judanam tele moldi kai tha mangdi nga hun lain jo ester te judanam te thumwa pasiani na panpia judanam te that gam di ting in ado the ding uchi kumpi papat thu pia ga ma ado wa gol zo tu nin zong ei zo mi te zong gol zo nge di hiu khat ve chiang le lo ching di hu hiu it na to thuak zo na to thu tak na to chi tak na to pang tin ten le hang bang dinga zo mi te pasienin tai san lai jang lo a hi tai san lo jegin idam dingwa imabana ikalson na te jong kilo ching di ko jiek chawa lo ching di lai jang lun pasienin ko te ke dam nang pian chin no te ke dam nang pian chin no ten ko te bol thi sang na bol thiu tam zo lien zo hi mana lo ching nge di hi chi pen kinep na lien pi na kine ya lien tunin kipum khat na tillo wa bangma hi thei di lo ikipum khat ngai nidangin tun ko pum hun lai bang
ajuk khan kiang alu thun line dangka cheng som kitum tanwa wa kha passport mai ajuk khan program ana lian talua pasien lemgel lo hidin ka gingta tun khopum mang thanga abana zeden sing khang ke ga zeden si te program nong ng sang lo khai dia ma ang keniam ki ga riu ni keson tiang paiton tu ni tanin among tan tung the ding din mun ni umwa wajan pasien thein pasien kenga ki apin it na to do zo na to thuak zo na to chi ta na to kalson le hang lo ching nge nge di I hi wa hi chi pen iki thei sak no bu hin chin denin ka genta moldikai gil lo jen judanam teng tha ding ki chi hun line judanam teng hum bidin om tho pasienin apan pia ei te zomi te jong pasienin pan pi na de hi chi mang hel kele hang chi onggen no hin chin thu tam ka gen ke dinga hi jan zo ning ki pang ne lungdam hoin ten chang na question and charge tan de succession na hi ta jang na comment tom hunong nuam ding manam ba na pai to pa ni na KCS ami pa ni le toilet tun amasai na Delhi aum zoom yite pasien tu phang pai na note hakan na le note ki thwa pi na tangina pol pi za taro makai te jong tu ni chang ki gam tang thei ma ki son thei hi chi kongpula ka to hang mai na Delhi aum zoom yite thak ina note tung alungdam thu kongpuak ngom hi ken konggen no pina ZRA bol khiak kum sangkhal le zakwale som kwale thum kum ahia to hun lai ina thakatina thei khol lo pi ki sak khol ki chingzo lo pi khatina som kwale sagi ina gali tuak to wa pasien he pina ma to galte zo to ina inung ta to wa atop changina kumpite na vai homin agreement on ki bol pi a to agreement bang tu ni changina ki kem tin ten ahia to agreement resolution number 1 akigel pe na hi le kuki le zomi te ke kala tu ki panina kwama nomenclature to ki sayina ki impose thei had loading to chen ke za tak to ding to chen mi khathiam ai kele mi pol khathiam alanga aluding ki force thei loading chi te an oma to khat ichiam te ding ka di masak thu kung gen hian la to chen na to khit phet chang ina ZRPM formation period ong suak ina to formation period sungina hoi talwa hen chia ana di isaklona pi in again dan angai to adan akele a perspective ai tanu ana diglo de pol khat bang zong tutanina pol pelam ten zong ana gum gamtat khak lai manuna ong pai san sabang to bang zong tampi ta kom khading hi to cheni ta nawi line na isangam in ma khong bang zong to banga ki thei khalman pe wa zong ong ki khoi khat sak kha zong tampi ta kom khain te to te ting e pol pi ki patunga e ki vai hom siam pa lo mana sep kha kai manen to te hem pe puang na vul na nei khat yom khak tak le zong to te hem pe tunina pol pi sileta ngina ngai dam kong ngen hian la to chengina ong ki pai to zelina kum sang ni le nga tanina haksak na tampi ki tuak towa adyak da kina iuna me te na ei sungle ei sungong to kina amau ma to pangkhomina onglu tin tenu a hi guite kwal bang akele than lon kwal bang than lon tang dungbang me te ma to ki kap na tamve pe kineya to ta ka jong tam walte salphate tampi takina ongna si sana tu maina salpha si sate zominam ni na songtala amin ka gel le som gele sagi bang salpha asisa anom ZRA hilai to te jong ZDV aikele ZNV ichi te bang jong boy lai si tampi ta kom to te khom bang ki gen khanai lo a train sa to bang za tung dang salpha teina zomi le zogama ding anun tak nau ona pai wahi manena
to te si san amo ka tunia kilwang sak nuam lo e chianga makai te ha pan pen mai na ki pang a he na di huna zong ki he ki pa na di huna zong ki pa kha thei lo zu zena ki he hun bang tampi ta komai chi kum pulak non hian la to changina ong pai tu zelina kum 2005 in na suspension of operation in Ministry of Defence to so ai ke kaya to ki changina to ting tong hun thei ki state government to jong kai ungai chi ina union government le state government to 2008 ina so ai ke kaya na suspension of operation api ching ta kena kinai to ina to an hi changina iuna ku ki te bang ong zui to ina tu ni chang nung kalsuan khom dena ki om kha in ai kalsuan khom hangina la ilung simle di nai tuk na ki bang kim gi ge thelo a hi na a haksan na tampi tak lam kha razum ki tuak tu ma hi to chengina political talk the het lo Ministry of Home Affairs apana joint secretary khat inong makai to ina kum 2017 tanina to bangina ki pai to a hi zongina 17 ina political talk BJP government kingenina political talk initiate hoita kan nei thi na ding ina interlocutor ong piak ding working at chain ong kepia a to ma bangin interlocutor ina tema kai na to tunina political talk a hoita ka lo ching ta ka ki pai to ina zan dia kena AB mathur I last interlocutor pa ka wakimu pena bangwa sitting khatlet ni kyain samta 90% zo hita tua ave ka jong zo thei mai ding hita hiya covid le no sunga ki to alona pen poi ma hi chi tampi takina onggen ahi maya man toy manina enjong tuna political talk resume thak ding chi te jong akingen a tua te ongi tok chiang ina akwa nidanga khasian na ne hitale hangjong tu changa pangkhoma I minam le igam adinga zalien na I una metete khutapan iswata phothi na ding ele ki vai home the na ding autonomy khat atwa mai ni poimo ma hi to ding ina pangkhom phon ni ke kala econom na te grievances omte atwa mina deal zoni chi ikingen na hi chi kong pulak nom lai tuna bana konggen nop non khatina ki ziri secretary pen tak wa song talam omden sim kai zo a hi taka suspension of operations wai kai ding delhi a chi changuna ya sepi ke thos mai na onglai na to manina ong ki zui saka chi dinga aman ki zui sak tin tenin to hangai takang tel kha jong hing to chengina konggen nom lai khatina zan a tut lataka ei laka burning topic dia kina suspension of operation last apen ilung sima omchia dinga himana ken to report na kung pidinga suspension of operation swai kai ding ina infala JMG meeting tu kha ninga ina akine ya to khit chiang ina to takazong suspension of operation pen ya delhi ya swai kai ding chin UPF le keno ina representation ana hiau a to chen som le khat nin zo kine no na to takazongan mau onggen no ayang na aztaro ZRA le ZDV ZRF tena delhi kai se siang ai sama manipur kai le hang zo hi theilo yam chi akipang a ai hang amau ZDA UPF le ke no ina to banga representation piak manuna delhi kai ding ina tu February som ni lenga ni na kai ding inong ki paisuka tua tuk kisaina meeting akipat phetina joint secretary auma to chengina joint director IB auma amauti gelin ong lead dia khol ahia to taka joint secretary na self introduction ong zo khit phet chengina no delegate suspension of operation delegate ten again nanu hiam ong chi chengina a Ministry of External Affairs Kethios secretary na onggen paina sar ko kungen pa ding china aile number 1 in na bangdinga ko kyanga pana ka top saksau le ko kyanga pana ku bol sama fail a to chengin na Manipur government na orders asa individual cadres chia so asa le kema akoi tuam tunia bangding he takong tel the hiam china onggen chengina joint secretary na tunyang tel dite UPF hina keno ital spokesperson ten ana sapdan dan or chial dan hi toy manina amau chial dan hiding hi china UPF a spokesperson aron kyanga nang
aron nang Kelvin chial na hema chile he ka chial ma chia adik takina bel hi tok ke sai le to chen UPF sung le kenok sung tom khatong gen lai leng keno pe na hi le a hi na amau keno makai te na asungwa ki kem zo chi mai ni aya to chen jong ki thutua ku pai khom the zelu he ta jong UPF yong chi chang na ku ki group liomina e zomi group thum ki omin mar group khatomin giat ki hi to alaka ima group penin akuki group te to vai hom khom den ke yu to changa nga to thum ki om gi ge ai le to bang ki pai to pen it sabang na pu Kelvin ung rebel changina amau to pen support mo ku ina ha pan pen mong pan pi win to hi le jitaro pen ong ki disorganized di in to changa en territorial council la demand pen la political talk la bede kita changa atop na territorial council minding kuki territorial council chi thei ding chi aku kilam teng teng kitubupu UPF aku kitele keno aku kiteng teng ama kitubu mo ko changa e danga dinga organization thum tenga dinga nan hang ma ahang tu ni changdong nang zo le pal zo wa kyom pen no te thungen na le no te ki thwa pin hang ahia to changena pasian happy na hang tak tak hi chi e phok ahia to ading to hang ma enzong pasian tu lungdam thui po gi ge ding poimo ka sa hi to bang ko gen khit changena ai le join secretary na ama pe na hi le tuni na swai akai the ke ding in to changena tu ban meeting azong su meeting hitai no JMG meeting hitale ama tel thinon ke ding chin join secretary thung ge na to da na ki pai tu ahia abang ting hitale tu tungina swai kai dik takin jong aki buai pi khat ongom no na dena ka gen UPF lampan ya keno lampan in bel ama mi khatin kai le jong kibang ayang UPF lampan na organization get te laka koki group te group thumung paiwina group khat pen KRAU kichite amau kwam ong pai khalo ong pai lu changa amawa swai kai na dinga min thum koki te thum anak koyuina om te KNFP om UKLF te om to chen KRF te om to ting in swai amau jong kai cha ding to changa mara sanga marin jong kai ding to chen a azomi group ke thos ken kai ding ong kichita to kamu cha ko jong hi sa thelo e to chiom thelo di no koki group te mit ne thum tak pangu china no organization level of kai ding au min ko zomi group te group thum omin kathuma kai ding chake pan changa mau lem sama malo kisel gop to ta ka jong sangampa ke thosa pan ma main hi te kai ke du la ko jong kai ro ding chi khoma ki gen chi le hi te kai te ngai ki chi asunga ko kisel ma e pawo kisel ta join secretary le to chaina join director te kyang mai banga ai le join secretary na to da na hi le mi khatin kai be mai le banga chi dia china ke thosa do tu changna ve kai hi thei het ki hial dile mi khatine kai be nak le ezong lung kim mai ne ki china to china pa pau kam khan pau minung ke to kha ahia zdv lampani na mo to tan ngona jong ong nang nuam layu ama wa teng hi khitu cha e itel tom ding de son layu chi bang iku kite lungsim ong swa ke na tu tung ken to hangna sunga jong kisel pen man ka kisel ma thamu i to changina to teng zo khit changina banga suspension of operation ground rule break na teng khong ama onggen in tonggen khutu chana tuban hitela kapanin na pilwang ta du na break non lo di chi khonggen wa atop na lama panina gen nop am laile china tonggen chana kethos ma ina agenda nga kanei to teng konggen ding chi agenda nga ung kisung khia hiya to agenda nga te laka khatna zomi political group ko ZDV ZRT na hi kukite to kalkason khom penu political talk derail mai ahin to chena ko atwamina political talk nei piun china zomi group te to suspension of operations jong atwamin kaina political talk jong takena ko ma to siang to ten nei mai ni chi ki uta to aki put up le valid and noted ung chi sakwa to chengina AB mathur askena AB mathur pen ama atam be chimai ni
government in hun piak sung pen be ta chang na political talk resume the na ding in ab mathur interlocutor hi na pen khat viong extend sak lai un chin aking yana to da ni na to zong ong na cham te sakwa to chen na stipend hi le tun government in na khasom le gukung bata to asunga a government in la koima kedar te pai khe thelo ding kem sung om den ding chi mok hi chi bang hi thelo hi kem sung om le tun khasom le guk ko ka stipend mu lo an ka ngol ke diu yam sigam he nong chi wa hi kele chi banga an ke cho mai na ke ki gen ngun ngun mai to cha na khatenga ai lo to pa quarterly stipend ong tun te di to hi le ko survive the di ka hi khop apola ma pai khelo wa chi na ki gen na to cha nek le tak zon na ding apola ma pai khel lo thelo hi khasom le guk sung tu nong pelo na ta nei changwa to sungina nek tak zong kelem ko sikin ta lo ri ka hu yam to ai manina hi timely payment of stipend pen at least quarterly khathum hal zel be kin ong piawun china kingena to chengina political talk pen akin theilam tu khathak sung be ka resume thi na ding in jong akingen no na top na ding ina stipend jong covid-19 to chengina van man teng la khang stipend jong tom ahi manina hak salwa ahin ka kedar teu bang jong zila tanei vekta kumsom thumwal vekta kumsom le gata lut tezong kumsom tuna suspension of operation ilaka pan kumsom le thumbang paita kumsom le giat kumsom thun le khat aniaw anaw pang pen kumsom thumbang hita ai changa ko zile tanei vekita ina stipend jong sang guk chi pen laka sang ni ke maintenance di chilai sang li to kwama family ki maintain zonon lo changa government nong ai to asak ding a kedar te anyam pen bekina sin khat onung bol sak dingu china akigena to azong ongai to wa ahi bel hima avyo ei sing li sing ala ten jong family maintain haksa ki sama amhiya sang li to family maintain de bil haksa pi hin te chi bang zo ma wong ki kupi samu in bang tanin nong pitin sa ku hem chi bele the ki a to bang ting zan dia ka political license suspension of operations so kai na to ki sa hiya to ai manina lamet na khat kaniya ka ki kupu changina lamet thuai ma khat ai le to ai zomi group sunga ai sunga ke thi siam lo na omte pu kelvin zong ivo mo sakim pa ke ya mabana zong alung simong ke na di hinte imfala la buaita hita kala buaita hi le alung simong ke hei ki ka por pisunga ong lut ki nop na lung sim ba ong nei tak zen zen le tu ni changina por pi na kong kyong den la hi chi gen pi the bang yom le jong ki pa hoi sem a hiya va gen non ding pen ong hak sa chi thui tai na again pi the aman line ong zon le jong ak kong lian pi tak kyong ve ve a hi bang hangyam chi le tu hun pen ki tha huni non lowin pan khom a solution imu hun chi por pi din san a hi chi kum pulak no mi long da menge lung namina tua ong kente ong technical ma pianina tun secretary ministry of external affairs at aro ketos zomi asami pa ni masa pe ni na lam suk lam to ahon pi biak pa patian min kapan masai Israel te na izi pa kipan kanan ga mazon layuna apai layuna ahe hat pol bang apun chiak pol bang wana pathian le hiutu te mo sa mo si bang ai ke le aron bang muang lo na kipin sekwa huchi hun nei ma leu amau te pi tu suna mei pi zana mei kwangin kilam dangi lo pi gi ge chi kha akimuthia e zo mi tir adia kholina manipura omte idin munu kha Israel te khwaljin na to khangai to chiangin te gak thei tampiom ka sa ale lamala hon khamon ma main kamua mi hinglam etina i bangchik cha he bang program jang khomnon thi di de o chi ngai to na atam ma izat last pen he mun ma June 29 2019 hin ka thea
ai jagin ngai to phalo lam ai chi ding pathian in hun lem tam hun bol saka I pathian le no te tung athak thakin ki pa tu tunin kon gen hi tuni hunina ni danga leng no te to I bang hun zangkhom I president pu thanglen paule advisor pu ke gui te ka pho ma amau te bang hun ngai wai ka sape ma tunina hun tam kon la ke dinga tom chikina point li kon general dinga khanna zomi policy pen kiding pi de na hi chi hi de jum de hoi ka sa hi tu ma satena pathian min lo ko ma pathian dong ko ma banga patu ipol pi na tu ni tanina policy an eng chikle kibial san nai lo hi chi kon ta lam san wa ma hi long term policy anak pi takin mai so na kaliswan to sem lai dinga gen khiak thelo tam pio ma wana medium na short term ma mizorama kalbi khari tungta wa wana manipura le iswal le lwa wana cultural and economics lamaleng saupi tungta wa I heutu masatena toine se ajit dovel kha notice a special director hi laya ba mo lai wan gen kha nungsiwa lang ge bang hiam chile economic and cultural unification will happen very soon achi I kha hon phok sak gi ge helam hi I han na lam o hiya huchi kom kala pol pi puk sia a I president pabang sikinta dana ko hial tana I boy lai on leng I nam pi meisen mi lo hi chi tunin kon gen no ma hi hoi zia kina zomi ten tunina to pa ina ma pang lo hi le chi mai diu ngai chi hi tunin kon tang lang no ma hi ani na manipura sule talks makai tu ai kha architect hiya polin khat te na iti sama bagina pol pile zomi nol hin somina su level a hitale talk sa hitale ni somma leu pathianina phallo hi chi thakin ithei dinga mountain bangchidana su hongkipan polpin political agenda bangchidana nei wai ani te bangtana kalson pi hiam chi pen thei phalo wa hiwa tomchik in yen jwaleng en kalsom iswan chenga amau mi dangtina kalkhat swan pan o hi chi kha I thei thang non dinga wana ko asunga sem te apil pen hi jan lo siam pen leng hi ke ma leung pathianina zomi le zogam te mun poimo taka honom saka wai zia kina I poimo na tung to ni na I pathianin banghiam sep hiak sak nop hon ne do chi hi kakin tang na tin te tu tana I India government to kidil na ACM na hoi na zia kin itian namun le iom namun pen pathian hon piak na te zia ka hi chi takana te indun te hoi kasano na hi Manipur context sa bangado viable pen di china igena huchina autonomous hill state demand yun pana hoi hun lai na United Naga Council tin alternative arrangement achiwa lobby na sa takina kimbola waya amauling alternative arrangement na chi pinu banghi hiam ichi chaina no mama to ki banghi hon chiwa wai hun lai na ke no na ku state adiman wa aile hong pai to ina 2017 ina BJP ministry to ki hona hongomina waya TC status ka hon offer wa ground work ting zo sa 90% zo sa hin sitting khalani a final thei mai di elam teng a kheu na teng aban chu NSA lama lu di cabinet secretary lu di te hitale wai in sam le hi chi hi zana kami mo nawa on yen kha ka hiya wana thu tak le zo ki kala kagen no om zeka sung boy na hi ku kilam tina full advantage alang no zia kuna UPF sung hong pe no na UPF sung hong boya wana UPF sung hong boy na ziak mai na political talk sa ini banga kino thei lo hi chi kha I thei ve ko hiya kum sang ni som ni kan November ni som patina sunga pat ki phin na hong ki patina UPF a om ko ki group teng le marte telina ana to sonwa ana promote wa ana tai pi wa hoi zakina mi pin leng tu tani na thei siam no lo hi chi imu dan hi manina tu tungsu meeting na India government te mu ina chiang takina zomi group in swai hon kai sak taun mabana chi hi aki project hia a ya bangja ki project hiam ichi le tu nia kon gen no pen ya hi kami pi te na adeu hi ya kami pi te voice hi ya agreement se su hi hoi jeng tu ni hai pen hon voice hi ka hin no tunga kinga hi china pui modan bangja ga zomi group amut ka hiwa
ko uthu zia khiam hilo ko khel zia khiam hilo ina political solution ka dei zia kwa UPF pen realignment mai dia hi wain political solution kinta ka hon mu theina dia lampin kho pion chinom ka hiu huana e ko zo mi te hi manipura tribe som thumni recognize soma wailaka som ni kha naga they subscribe to naga why zo chengna kuki kha only one tribe thado tribe or any kuki tribe pa hiya one ko zo mi te kha tribe ko ina apoma and the rest Mizo Mar Ike Ralte le dang deka they all subscribe to the zone ancestor where descendants of those apom dan hi tho hi wana e ko adia kina zomi group te to hayam te Churachandpur base ka hiwa out of 270 something population the zomi comprise of more than 2 lakhs and the rest is tribal and non-tribal hin wajiga tun yakon voice pe no hi a sentiments non za tak sago kadai je kwa kon voice we chi kha hoi takina ki project hia waya ka ki ma ka kyanga UPF am te hongin le on ko kwa no we will zomi group chi no it's not us no we win pai hia on pai hia som atomi ta nei non chi chi hilomo china ama moi ka kiselwa on khama please on chi mai wa official tin bangja kai chaki be kitwang lo hi chon thiu ki di hi che kha kon gen noma wana hi bangja kan ki yen ha mi chile a solution depend kha agenda pin inclusive peule hi haida na tuam pa hi kilam jang tham ding chi hi mudan awma wana political solution leng bai zudi nga hi chi kha mudan om jaga hedan ki project hiam adik in yen leng ai zomite nol hi na ai esung to boy asom lot na lam amau sung le ban boy hiya e sunga akelu pum tengola ban dog hita wai jakina enleo chin e zomi te na ima kai la ya ko kisung api som dan le hon distant nu an gam dan nu hon do nu mau sung ki thana bangza omiam percentage enleo chin wa leadership quality ong king adi hi tu ina iboina ichi hem iboina te hi i heita ni kai zo ai je heite leng e pan lang na zia khiam e siam zia khiam i han na zia khiam hi lo hi che thakna thi dun de hoi ka sama ma pathian in igal hon do saka ilamit phaklo tantana pathian khudin hon pi hi mi na koi ma hi e lama pang de chi hi thakana thei niu na te hoi ka sa hi wai zia kinna i boy na pen hongveng duam di chu ka chi thei ke himale insignificance poi thamlo din mun bel hong tung pa dingin kalame na hi tuada na hi laina i thudik lo kikal dina kama hiu tupan tun gen dinga government order omsa hi manina i su meeting huna no lang pat gen diom hia chi voice joint secretary notice hon biak takina sir ken kon gen di spokesperson tena yen mauna ke kung paulia china bangja kama ong tel the that wise in Manipur government ina stipend hon pedeka amaina kebinina invitation hong paya waya i su ground rules su extension meeting achia for UPF and no chia ya surrenderies ti achi khaki ani na stipend the government hon piak dek laina waya IGP intelligence ina home te don na Manipura ya paper oma yaim jetare si ki chipen bang chi dia piak lo dia che don na inte dia ni hai ni na ya don na ma waya bang yen mi chi le yai pen hi athu boy je ana withel ana je kai sakun achia tet hoiza ni na order hong paino na homa patina waya bang om mi chi le yai ya min na piak pe nu pen su a group hilo hi ja kin will be treated as cancel achia wai zo nungina Manipur government apat order July hai zain hong paino na waya yai individual ke dar hi chi khachi hong pai huchi nungina to ka thei nom pen yai meeting pen su group te adimo ai ke surrender te ade chi question na kimbola wai takina ondong nai ken china abana ki gen la ya 2018 su akisign na paper ogasa ya yakin ka sign na anexa ama na sign the ke bangja kina joint secretary notice and the guard ho infala akong le lut pal ke yu wajena swayom ke wajorina 72 hours ina either to the organization or to the government ki piketi na sola ki pikhia in chothe am
Why join na hiya huna so kisai no na waya Delhi hiya waya soyun kai kha due to political pressure. Why zo nung hiya ting nuina Manipur government order hongom no na. Why order ama ha non so hi in individual kedar hi wai ting chiangom ma. Why zo ina su khat ve kisai na Manipur hiya oma. He is not even allowed to enter the premises. Geta sol ki ginom. Now, tuaman ahile yaya hongtel mok bang group represent banga astachas banga a designation cha kidot chiang ina aman leng ka paper te mai tu khom kai chana ka peso ka hoitang ine na dina hiu tu pagen bangina usually su extension meeting hi chiang ina we invite through the spokesperson cha spokesperson te kianga again le why mauna ton pio here. Your point is valid and noted honjingala. Joint security notice ina. Why joina adonga until unless UPF internal issues ha akisol mating meeting until sang no lo dia chia. And it is out of question that he will be signing on Chilaya. Ken le kholo signing of is another case. China ka gen dek laya. Achile joy IB director notice panon khama. On gen aman leng. State le central intro I depend internal matter kin work for lo hi was no song na ki holem theule hi ki pa hoi ma ma ding hi hon chia himale hoyan gen cho English ma man kon gen dia ye pa gen cha chiang ke siam ka china helowina. The objection raised by Kithios is very valid. As of now, Kelvin is not a sole signatory and he is not a member of any part. He has created a faction of its own. Technically, this is not a part of Su group. Your objection is valid and noted by the Joint Secretary Honchia. Waincho adai maya a house tizendia meeting hi hongdai hi tu tak le tu zo wong leng di te pat thei siam na ding hoi ta chiang taka kon ge na hi chi khatun hi dingwa Su group hi lo hi chi pin hi siang takina i thiu poi mo ka sa hoi kon ge na hi wana to idin munu hi very critical here poimo mama here Manipurina kong bang kima I Hontai kai som ahi thi to bwa I pan lau I gam lei tang lei thun ina teng teng I hon la khyak sak somu wai teng teng I thi isa ve ka hiya tua idin nu apoimo za za hi deng del lopen ma hi chi hi kon di sak thang no ma kimi mal modan in chu to talks pansana tu kum sung bang bang yam imu zo ke le chu so ta khak sama ma di ve chi hi kamodan hiya hoi jakina boina bol tu hiloina I lem na bol tu hi som chiani nung na ma omti manghil dinga mailam no jail di wana ko amisa tuan te teng teng nan to so na za azawa paldeman sa ka hiu ai jaga bangtan nga po hiam chi no no ong ki dong thak leu chen chi hi kon yen zo hi wana idin munu pen mi mali su level hiam en loina I nang ke mi mal vai hi bangma tan ki sok talo ding chi ben thakin thiling di hoi ka sama ma nang namuna ke kamuna ichi thei som ngai ta hi dili muna hi ei lobby poimo ma ma wai da ko kenon set jen jen le ko cholo samsa ka heu che thakin hun thei pi leu chen chi hi ka dei ma ma hi wai ja kina dili om zomi heu tu te adia kyang pai te bang mina ma ding na I kam khat hi ke le kal khat na sonun ko kal som ka son sang man phajoi che takin thi leu chen di wai ka sa hi hi hong ki ngai to lan lobby bol di dan tim bang chi bol di chi kha ko no pat kon lamin naw hi chi tun leng kon yen pa dinga ilai siang tho I sim dinga sam zale somni na sagi chang khan na topan in alam ke le alam tina sem gim thon pe tu hi topan khop ye veng hoi ke le ve mi hak thon le la hi yana chia ya ya bang ya mi mu the chi le itup ingim te bang chi tu kina hoi na lo ching the din mun om ma leng pathiani lemon sak pi ke le tang tung lo ding hi chi chiang taka ya pat ki mu the hi chi the ya hoi jakina zomi sungaw mi malmal to am tomte sab tomte thumi te la atak thakina inusum na te pan honala pi chatun la I pathian buan komina pan na to zel ni pathian om pi na jak leo leo he tan ki tung he chi ko a for fun na pai ten nak thi lo ka hiu hoi jakina na thum na teon to san kiun la hoi takina pan hon lak pi to zel din kon ye nei ka ki pa ke lungdam na lianin
Q&A hun jang nuam ding hi man na an question na dot pek mau chiang ena kwa nong don ding na chi de khong om le jong a khoi nong dong thile chi ka de chi bang gen na to dan na gen leng bang a chi diama china python in muk to chang ena to question khit chiang ena jong suggestion a brief a pen nuam bang jong yam le jong to a question lo jong to ding jong a poi lo Paul pina Kelvin lo hitale hi ngai dam de man sa gi ye hia lungsim takale ngai dam sa leng hia himale ngai dam nai pia nung chenga poimo pen chu peace and reconciliation ai ai le wai tan tung theina dia kha one sided ke hi theloi chu ko ya ka ki hong mo ko hi thi tuan lo mo ai le ngai dam na kong ki hong tan a le hong dang nuam lo tia de chu peace and reconciliation chu hi thelo hi mi mai chu ei chu over pen ki ye ki man gi je hilele amalo ma hong makhan lop chang ai thelo mo to le ki to na le pai ki salo lai chu ime nam adi enu hen lan hong ki ku he por bi join te te he ka chi ke yu in mun be ka lung ram takin kaum sak ding chi e cho ke offer por bi ang join chi se ngai lo pe non ke le hele civil in lung mon ta lung me chi tan ke offer hi imar he pen ki chief thelo jak chon sai ta hi ja ma mai tan kun gen pen bi om UPF lam to kisaya tua 2018 November ninga a political talk ngamin chin hoina interlocutor ina anon chen ina Keno president le UPF chairman political talk atel te diu amau tigel to vai hom khop ngai ta hi chi again khiat chat changa yu kuna ku kiten dana again banga amau subject kung hen nuam pau UPF sung tok chat na ding kung ai sun paun ai le pu Kelvin November ni so maung kipin peta UPF sung amau analem pau UPF constitution dana chu organization gatin consensus decision alag du hiya to hilowin amau kuki group teng to mar group to Kelvin pen ZRA chin analem moku ZRA la Kelvin ke terminate kinta to analem nawa ST thangboy KNF president pa pen chairman dia koyu Kelvin pen secretary dia koyu to chu zomi group lamten ki pom thilo constitution to kitwag lo changa to ban amau tu pen next political talk ST thangboy cookie fanatic PS thawkip cookie fanatic amau tigel decide di mogle atop na chu I thi saita territorial council mu di lezong cookie territorial council chi di chi huta toy mu savek ai changa en chu kipom thi ma malo to chang ama general secretary sip jong kipom thi lo suak pot ya jan lama su suspension of operation choi kai la jong Aronina, he is the secretary of the UPF Ong Chin Chin. No, he didn't have any organization that he can represent. And how can he be a member of the UPF also? When he don't have a mother organization, Chin Kipang Mai mo. To chi chang zone secretary hina, zone director IB tali amazon, he siam lo zelu mo. Organization umlopia, aman UPF secretary let chi pen chin nui mayuk mo to ta nung hi zel hi vo bon na dina lang hat kun belam lai dia china gen to dio mo kuki zo mi wa ya I UP certificate mo sak dai ke dia document base di to mama hi leng patian inhon pan pi dan iwang phandan chu 1998 kuki zo mi agreement inane no kha yai atal pang te in chin
rồi thì discuss yang bang as ya ki zomin ki khalai jang point ni chi kya chu wai je kin ka velin mama tu tana ni leng tu tong na hi zomi group a ka mo na ja ko point tom ki pia ki gen na yai leng ki besa 1998 ya point number 1 na ya ki gen na chi ki gen le ka pam lama ts au ki kenote defense secretary whatsapp le no mo dewa wai na that is only for Churchandpur Honchia. Chichaina Kamawa Joint Secretary, please don't react Honchiwa. Can you please don't react in Abana Kapena? Yai Pomlon Hile 2018 29 June UPF Keno meeting Akinea, where point number 2 with the Keno and UPF anonymously reaffirm non-imposition of the identity upon one another. Chioma Ti sau kibin soya kaya, Kelvin soya kaya, Hinsin soya kaya kasi changa. Sok ko ito. Kuita ko rin chin laksuk changa. Vetang na signature zo mi kichimay kiso sanggo pa changa. Ti changa pau ti no lo. Wai ja ka dokumen ni kinipan. Hilileng patian pan pi na yaida na ina bangchi na ina pai pi ja ka hi yaiti pan sana to le mau ng zero di do hiya. Yai bang kon explain jak da yai ni ya kha UPF to keno meeting kini injin 5th round of talk kha keno te kya nga interlocutor pa na I am not mandated to discuss state of chu come up with another which will be accepted by the government chi chu why ni mo nga bang ma mo keno lam ten WhatsApp social media ka phelo why ni a success tu tan le puang nai lo chu why chi pen a hi le UPF na UPF meeting kini injin goti ya waya General Secretary KNF President Sti Tangboy na no lamin la zogam zolen de ako lam tin la zolen pen hit hilo wai la matin la khul mi de wai jagina ki tuak pen di khul mi le na khuli chi diu hon chem propose uchi hi le ki to na di solution mon de le kino wai ta hi chang ina khuli chi dia hi le ami te gen chang ina for the cookie zomi ichi te di chi hi aki proposa ai la wai UPF te khul trader council de ki manta yai ni a ke no ti to ki meeting home in chen wa ya kha government in bangena hon genun cha heu tu tian gen chang azwaw ngin geno state thi lo ri chi pen gen ngam lo ai la to pa pi sau ki bin zaren gam trader council ka proposal chi wai ja ka hi point ki line khul trader council to zaren gam trader council ke no pat UPF panom yai final da kang pok pia 29 na kimudi wai ma MPT consult ki chin ki consultin final da kang pok pia kwanta waya kon yen khom chang wa zo mitian he bang ki to an ri hi le hoi ka sau ki chi UK left ni hoi ka sau chi amang na KNF te ma mai na kon betray nga lo ko yai dan ka pe li thi lo ko da always insurgency group ka hiwa kami pi teu na ku kilen lo hi thi lo on chi chetu wai zo ke no present bang ding non in chin ko le ku kilen lo hi thi lo no tu lo tuam pe un chen gen hoi pa ta ki hin kha ki he hi chi kha ti dum de hoi ka sa ai kun gen de isip na lam tuam che te hi chiang ina i thei phak tan mu phak tan ki bang lo ma hi tua state within state pen hi i swal to i demand hi ya i wai ni le ka ge na i demand hi ya ai zia kina talks la congress government i bes le bang mam lo progress am lo hi chang on engage pi me mai chang wa cha 2017 an BJP te to pan kila ya yo tu te tampi na panghawa no zia ka huchia gentleman agreement kineya territorial council pen honchia mo ahia zanin leng Dr. Selenina siam deu takina TC kadimanu wai ka chiu jehon gen na to pina ki kham gop Dr. Selen, let me correct you kachia we never demand TC has been promised by the Home Minister in February 19, 2017 in Kohoti on the condition that on the ground that BJP government Manipura non put piule waika 6 based TC ahi honchiamo and it was an offer chitan kayen kuma
wai ai thi chian lo tampi ti na i demand sa i demand pen autonomous hill state ai chu i le wai huna ya non hi pi ule chia hon offer ro hon promise in chin hoi pen indial zo ngai wai dil zo na dia given te kom ve ve in chin a sung ki to khatai pai ngai wai banghiam achievement om dek tai chion di chang loi te pen atung tawa hon khet niam so mo ahia wai hi toy wai pi pen wai ka dong khadiama wai bana i policy metara ki kitol dek lo kan chi na pen short term long term om ve ka hi i long term aling sau pi ki kal so na i agency tom tom te to wana mi zo de naga vaya naga te to ki ho tham ki ho lwa ai sang le ku ki ho mun zo khana president khek thei lo ko man chilo hi constitution na khek thei tham a process om a hi didan om constitution na himalaya wai a provision om pen ton lo wa ku dan pian ipan lak pen dik lo hi chi ta kai thi ngai wai na ka sama ma ani na ku pai khek zo lo ta ka banga hi chi le mi man life atem non hi le pathianin kem bil lai swakta athum na a he ka he khiak som non government na zo pha tom lampi zui pi mi thu zo to panla himale koima tui tum tuan lo tui pai lo ali na citizenship question en zo mi ki gom khom ni gen na kala zo mi hilo barmate ki chi khong waya nastakin complain on khinon na in complain a complain na khaw zo pe le government hon pai mo ngai sem mo government ina angai tu pi na wang sem mai chu a thi lo dan lo anga na atopina lam ka area je tare ting ting hol khiak dia chiwa panalawa himale lo sam to to lai wai zia kina athang pai ban wa to CSO khen ka thoin arm group hon ni mai ma tawi ti sawi im ke di heitan atun na dia thu vek te lam ka la ka mi te hi dili hi te mun dang dang hi te aki thei ve ka ko bi tom tom om te wana bangza ta yai tu ma kanan beng ke sa jimi tha na ke song do ka tampiong kilang khita polpin na khali ki sem ke himale ya pathianina jimi luang tung to na hi i ki bol phal na lampi hon bol sa kai do chi hi kan mo da na hi ya valota pathin le hi snon ma malo hoi ja ka hi cha ki ngai to the ni lampi hon bol sakhin ka mo ya hi ka pon nan ma hi ya i thil i nom le lampi om voi i di dan voi oi ti zui sam ke dia chi hi ka gi nop hi ya hoi din kon gen phot dia no la patin hoi tan gen non lan i ki mu hak sa hi tak taka ka ki pa nau chu tu tungina ama ale zomi vai ki gen ki kampau tu tungin le whatsapp hoina zomi ku ki thuna gen lo le hon chi mai hon chi mai wi chu hon wa u ni tambai pen genu kam han pau ke le hon genu poilo zomi te le me hi le banga khong na mo at the right time at the right place again ngam ki le banga ko yin de wa pai chang ki justify gen chi bangai phatom na azari tin za ko ngai chu oi ja ke he le he e tu tung chu ki feel free in chen zomi kya ki pau mai ko zomi te wajan ki pau ta hin pang khom sem ngai hi chi kon thi sak thak di pa hoya ya ku ki te dosan khathi na zia ka thei sa a ikikoi hi a bangzia kina 2005 ina ni Ministry of Defense to sui kaya ai le huai na hon ge no bang hiam chi le no zo mi ten kai ma salew chuna nunga ku ten hon zoi di hoi che chu a chi dan che tuwa ki kain ni bang jam nunga ku ten hon zoi mo ai le su swai kai chi pen hi among na su swai kai pen a tom na om lo banga i di pen chi le political solution hi chianga 2008 a i tripartite dia ikai de ka kha khatinong pai khomun hon chi taw wai je ka lobi ki bol chia tin i han na banga en leng he ja kinga in keno tin hoi za nga huchia ki pai ahia hoya iki put tu ma cho hoya hoya hia UPF kha pai dan kha i
jana le kage na hi ya jan hala le one people one vision non communal based di isu we sa pai di kitchen so ki kain ki pai to hoi ja ka ka ha gen mama chu zala male tu ne kon gen chu bangdang hiloina UPF pe ni na aki phu tu nga atum lengim a principal ten tai sana ki hi khyak san ta hi hoi ja ki na hi pen mon wai no lo hi chi hin hi ki le ko kan lung sim le nam no ri ti si ko drafia ko tai piu nga min le phwa ngam lo nga ku ki te hoi hong lu do hoi min ko klen hon chi gi chi khong zu moi lo hi lo mu chi tan phak ki ge nei chu azung hoi dan mo ai le he ka meeting lai bang wa present poina ano bang chimo mga sam sau pia thau khong pok khong nuam salo mo nom nom ila ko roi ta ka to la mo ti hiao ta chi khong khong ai chu khu ji dan hiun chen a khun ngang lu na pi ama kho hi pin ta na ngom so mo hi le leng government de ta na tua le hi lai lai chu vai te mo in te mo chi chu ki bang hi vele ki bang mai vele hoi changa ama bo swai ka ya min gel chi khong ho loi we khatin kai le ki bang ding ma en kai ki le mi khan kai le ki bang ju pe fa hi le en isung internal problem ni chenga ini kai ti te mi pi ti khon la ki de ki kai som te te bana hoi le ki gen chu a ki bang na chewa hi le leng aron nang na pau changa on behalf of Pangpok pi Jacob nang na pau on behalf of Chandet ki ka pau on behalf of Chuchan por hi area of operation ki nei chi an bang na ge no ki che chu hoi ja ka ko a ground na ko da poimo no din poimo ke himal hoi non thei siam sa ko nga hi ai le mi pi te sentiments and din chi wa ile yai bang e chi tan pa ki sel ka hi wa hoi da na hi ya ki pawaya dina ising tang atam zo lam ka jang ki den namok sing tang lam ki ngai sak non mong lo poi hoi pi ta khatang ma to changa ising tang teacher appointment mu te jong lam ka omin mi bang zahem homin sem sak ji mo wate isol so changa a minister hiam MLA hiam power ng sang zelo ay minister yang memilih kaya nga again changa no wate na hisinon do diwa hi ji kilato ilakto changa short panga staff short zel mo to mama ami ilakto changa amaw ta nga siamte kholong ngai ta ong khol ikol sak ve chang asta patom tom zel to chang to hizong imete te policy khat ano amin chin singtang staff hoi deu teng phai jang aja kai khemeng nemu a staff hoi lo deu le e ya teng kya khong chang ku yu science bang maths bang kini zum amalo singtang aja mo to ina haksa sama ama appointment ong delu singtang appointment sintang dia appointment ng mugu kum khat khong sem phajang dia transfer ding yen pau hi chi tam loin chin hi education department lam to kisaya a government school lam po hak pen ma panak pia kila lak jong kila pen ma ayanga a government in to a pan lang na pena thi changa ong suksya sak zel a private school va establish ni chi dia na private ongi changa a profit om lo di ko man ngam zel lo a tu chang ina aya akipawa ma khat chileng khwa khata in som giat in som kwa om na tia saptam lam te na school ongi establish wa school high school tan bang tanyam kiran the ham lam kazanga te dem pachet zo ki sab le wazung bang tanyam patwa ma to chang ina patwa ma non khata sam simple pi lamte na ana all mawa class 10 exam de kwan chang na free coaching wataka sing tang do na tia ding free coaching na sai sak zelu to azung pangkho mena polpia education department ya to pangkho mena ka sem khom hiya to dan ma pan kilain to lo no la ma pan na suggestion omle ke pahwa ma di to lam to ki sai bang mo polpi lam jan hi china ni le te khoi dia nung chi u bang omle ke pahwa sem dia hi chi kong gen no
ตัวเตะค่ะมันนี่ปรายมหลายติงบางมาบอลที่เดียวมันก็กุยมาเกียเสียงยันเลยเอวตัวด้านไหนยังงมาละที่ล้วนตายตักแต่มันนี่ปวดกรับด้านสุดที่เจ้าไว้เอ็นเลยอิทธิปัตตัมพิมไว้เกี่ยโลBJP มาเลยนู่นนี่ที่เศร้าสุมาบวยโลพิวโรสนิโรสตัวมาเลยบางมาเฮโลไว้เสียกับปังคมากินตะกัดตีสิขัดที่มัว administration ตัวมันที่มัวเอาจูบางมาอิทธิตักโลดิมาเอาประเด็นนี้เยี่ยวvictim ki pang gi ge de wai hi pen ma ya solution di pen hu chi lo chu khat pan deng le chin hwa ya ni khana ba gel sak de cabinet khatina un gel sak de aba nei cha hong be je chief minister power ngom zel de chief minister committee chi le ki chai hi zel wai jaga solution lo om lo pang khoma swal din bang hem khat meeting pata administration tuam khat mo som di wai imu nung chiang ale kum som bang ki dai lai di chu wai jong sat sa teng cha thara ma teng bang teng ong be na dia mo wai hitilin chin wai ja ken chu siang ta ka ge na hetin wai lam na nei lo wai hi wai ja pang kho ma kal son kin poimo wai lo poimo ma khat ya i kun gen zol dia din lama peace process nun do tule ngai dam na wai nun do tule ya kun gen no ma November ni so ma i eu tu pau vice president pen hong ki phina patina peace om thina rikilim na de panlang na te kun ban gen zol dia na sem hello hong iki sakhak le chi na ja kina romi council te na kinta kina songta long mungalwa waya he pen gen khom tut khom hoi hi e ke ur ka hiu chen ki yeno apai sukwa huchia e reconciliation divide again ule e ilom pauna an reject ngala wai chon charge leader teng ho non wa thum na hong kini na e ko leng naging enda na nun genun ko so kim ki hong na chi na wa ki chi ai chiang ina apai sukwa abako pule an thu sim lo na chifeng panga ule dai na nag bola akase mama sap to mi tu hoi pata amazia lo hi wa siang ta ka gena wana mi ni na interlocutor pa na hon sama delia ne imfala 2019 May na imfala kimu khom di ka chi ule ko chu kiman ama ulo ama anu muin chin ulo chi interlocutor pa le khase mama au chi chang man kem ting tenga kia tampio mai chi ja ka kem thum ini tenga zone ninga thuma paninga sung verification of min chin hoya IBT state ate tom teng pa personal interview ong nayo khalkata kilo din chin nang kwa gum chin chi ang dong hoya kha ai nawa 99% ina present kagum wai ka dei ke chi ja kwa hoya odarong pot hiya ona July ni somni 2019 na GMC official meeting GMC chief secretary makai naina Manipura top official teng including GOC ong tela hoya kabaki mukho mo present pala luta amali luta hoya present pa kya nga GOC na banga na kilim na yan na day hongki ke awan ding piki ke kangai dam diu wai zo san go hin la chia ale ma kya don lekha mana the present pa hon gen banga na ngai dan kelvin achi le GOC pa na aboya please give me time hongki ngai tuan di achia uchele okay 10 days in ikimuthak non diu china akihina wai zo na 29 July 2019 ina aman don na bangma hon pialo takina brigadier hon samkhom no na tuibonga waya tuibonga kakimuwa ai le tu hom pan kichibai nai kung ki kum de kule amana ke ma tu hom nom lo achi jagan uchi le ka podium no tu ki hon chin ko ka podwa au tu ki ho sak wai zo ko tu ki ho non hu china om no na wai zo na August ni somni 2019 na mathurina hon sama delia waya hoi takin ka ki ho wa mathur to kimutwa de ki ho to de ka chiu da ma ngu lo non ai le ko le mathur to ki ho hoya hon nyet bang hiam mi chi le ni na thi lo he bang ki gen ni lo he ya mathurina hong ki le ko zet aro constitution pel zen hoi pen palzu ta ngai dam na ka phon nung wale man mang lo hi ven ngai dam nyen na sa go nong ki le vice president piki ngonun chin hon request ai thi lo di sir ko vice president khatom hin just give it vice president to onjia ti jangina another picture in nana ki to na the political solution de na ka accept diu offering akichia when man vice president ka offer de hin chin amala ki ne ma makipa ma main ajing cha samnon in hopi changa dong thailo
in lam ka pai phot di hin wa kung kingai to di chi ale ko jing cha kimunon bang yana in lam kung kingai to di chi as poilo kin le convince de ka kin ta khia achia lawi on that di chi lawi achia on that di chi lawi le ko opportunities he za mung a that som lo hi le hu cha lawi le sar nang thi nai na nang witness nai na soi kai di operation kai dia man kai nang witness nai ni kai dia apoi mo le song tala nang nong leng dia ama le poi mo le helama aizo lamang pai dia ami te law hi le waya I remaining ball di chitan pain ka offer wa ai le aman hi kage no chu inama tung le to alung sima akisi ding na pen min fui ding chin wai dan chetina mong takswa ke na sama ma interlocutor pa na wana 24 August 2019 ina khaguk soi kai di na hoi pan na aru chang non kewa hoi dan hi ya hoi nung ina kun chilai da hoi nung ina mi ki tom tanaw lai na te ki sola mi ka ki yen sak zela wana sap tom te ne role play wa ini na hongwa kina dina ka gen sap tom hi tulian tengina hong pai wa banga na ngai dan he hi chile banga hong chiwa ama ke le ho wa why again to dina kon gen hi ya hu ham wa ka chi pen why maya why na ki sama ma hilele the door is always open ma why hi peace process ka ki lo hi jen lo hile ki hong den bang ziak larger picture in na mi pi te di so tang na di et na hei chan simang so angi le zo bang ji chei mun non dia zo mi movement lang na ka sang itun na pen hei hun pen hei hun sum bayom kin te chi lai ta ke suma hong ki pan pen na ki sama ma hi chi ten kun gen be de tuni tak la mina heu tu te hi chi bang mu thei dia nong pai hi ki pa hoi ka sama ma heu tu te tu nga hi ki pa thu ge ni na ka za na thu kam khat khon ge na hi ke kamin sum than lian hi a three bills like ko ngena lian son tak ke chi pe na hi mo on thei kham mai thon thei ro mai thei ka ngai to chang ina thil tom tom kon gen dia je ta ro je ta re ki chi sang kha jakwa som ko le thum kum naw pang pol kho kyom lai class 8 khong ki sim wai lai je ta ro ki phut khek wai an niw lam ka biakin kai to pa mi teng teng wa ki pai khom thu pi ki sa ka ki sa ile le chi da nan heu tu ti hak sana tam pi tuak dia gam noya diang khia chi pang khat vele ke ma mai na ki pa thu le khat vele gen khang elo ka hi ja ki na tu ni na no te no ka hon gen na hoi chang ina heu tu ma sa ti ana si sa ti bang heu tu pa pau pi bang nai to chang ina ke bang ina ataka le mu khang elo ka hi le le no te to sem khom kha ka chi chang ina no te tung be ka hi ki pa thu ka ke na hoi chang ina zetaro ongki phu khiak tung ina India Burma ai kele Bangladesh ko nga imi te hi hon pum khadan kai khom le chi ngai to chen thu pi ki sama ma exercise book notebook khom ba hi zomi zogam chi ki gel mai hu chi dana dream on ki nei hilele pathiani na hoilam de hon pi lo hi nge de hela ma delhi kho na kyama zomi chi khong zogam chi ho gen chai lung sima hong lun ma hele physical ta ka hong ki tel theng hi lo ai na tu nia extra mile na kal suana ina le gyak theilowa ona kal suan te hi thu pi kon sama ma hoi ko mina til khat ka hon gen nop oma hun paisa thu kon gen dia hoi chu som ko le gyat 1999 na kha ko reiban college sakai lai ka hiwa hoi lai ina tuition fee thu hong boy kha hoi lai ya student te bang da he mom kha mai thi hong dingun chi mok dan lam ki ven hoi lai ya jetaro hong ki gol khan he ka kha se mama ya hi ka gen ke le WhatsApp yang Facebook hong gen u lo ka yakin mo tu na face to face na hoi lai tuition fee khan thu kham sum le pai hak sa ki sa ke bangin scholarship ngak chen chen ni lewai scholarship kha tuition fee ki kat be hoi ja scholarship bang ki mu khalo hoi khong ngai to cha hoi lai ki pana jetaro ki chi cha chu lang nei ta ka vai hon chi kha lung sima hong min chen hoi hu changom to hi le tu ni khong a thu ka jak da na him hun paisa heu tu te na hi khelan nei khak le hon ngai da mola chi ka sa khi lam dang kha sa thu pi ka sa hi ji bang hi heu tu te na kama suak kenon gen hi thu pi ka sa hoi chang ina tu ni tak lama non gen kha kum isunga ki to alo na te khong ki to thei te na soma kal na suan dan khong hi ka za khang hi kia hoi ja gen hi thu pi ka sa inam hi ki tuak non le hangu thoi ka sama ma tuna denina tampi gen ta unau
Kuki te bang, Meitei te bang, Naga te bang. I gam lei tang ki som hi chang a mau to ki hot hilo. Tu nungai dei peni mu chele mau to sum le pai ki dong to di ja kinam. Ki huat thi lo krisa unaw khathi zong mau to. Hilele akala gen kyak thelo hak sana tampina tua ule. Banga hak sana sak mau tampiom din ka ging ta hwa un chang ne to pa na honom pi helan. Pil na hon guan helan. Nam nang ti to ki sai na ajak chu agam lei tang ki zomi cha ki hian thelo I hi changa kalsuan ngai emu pelo pentile mu ngai huji bang din mu na a hi na hi heutu te na tu nia non gen kha kum I heutu pa khat pen bang le I hong ki sik the hian lan hi china pum khatam non thileng hoi ka na ki pa na om din na ka ging ta ke yam ajek chu hi chen ka ngai to a tribute lai bang ina tribute lai bang ana ki ha pan ma ma jantar mantar khona ki pai gi ge khoi la ya ka na khasian na ma kha chum lam ka hi tu ka public ground na mi pai khom ngoi mi pi movement bang je tare te bang hong ni hen lan ti tu tu ngai pang ta tak du chi bang kam kha be kong gen le chi bang na la men lo ma ma mo hoi kha hu chi ongom lo chi chang kha ka long si ma kham je ta ro ke chi chang a chu a ingai nan ma la ya koi dan kha tan ki nei wa ya Reiban College tung tang a khamo hu chang ngom to in je tare ki gen cha chu ngai ma to koi dan khat ne na om hile tu ni na kazak na pani ne o heutu te hi I heutu pa kethios pu kethios pang mom tu ni na amelin ka mu pan na hian chi banga thu again changa pathian bible tang bang ko chat the heutu nei khong hi ki pa hoi ka sama ma mon le mon hoi ka sa I hoi chang ina banga inam to ki sai panga hi ken ka ol mo kha kha chum zo mi to pai te zo le tom te mo yai te hi sing tang lam banga hi buk pi khwa khong tom ma hi pai te khwam na sa yai wai pi khong lai jen kha hong be mo khong ka ngai to chakwa te ja ji chu ka the ki nai le pai te pa wa ki communicate the na mu na pai te ma tung ding hian lan ile wai ko mai na I YP lama ki pan bangale dual member om thelo di ZYA a hiule YP thelo chi te khong kha hai wai ka sa mo hoi jaka YP ha le zo ha le sim te ha le kha I zo mi ha dan in poi theina I zo mi ha le he try new te le ha ta hi chi thei di na akwa le lung sima ki min na thakam om thele di hoi ka sa tu ne tu tinon gen khiang ma bangin hi inam sunga hi kitwana om sem hin lan Delhi bangle nongjin changuna ki mu khom nai chbangom China non chel jel do mi pitele hong ka hong pai khom jel diwa mom ki mu khop lo naw na sol lo na hi di ai ke le ki tel kha thei nge lo kai mai thia heu tu te hi he cha hondong vi wa chi thiam adang ten ken liak lek chi khong hu chi di lo vio heu tu te ki hong le idong dia to de nei le mom dong kholo ilam pai cha hwa cha ba gen kau chi te kha ki hen lan heu tu ten dong na chi le dong diam again kholom le on clarify diwa again khela hi le ka thei hiar kha chi na ki hong le hang heu tu chi vai ti le lo wa e mi mai pa wai ho pi thei yong chen hoi ja ka hi bangyam heu tu te to ke sa ngai dan khat lungsima koi dan khati ni adik lom le ki dong hina mai tang ma mo gen ina adik lo kham le e bang ingai to na adik lo bangam le bol dikina heu tu te ba le thelo te on clarify we lan Jesus Christ in na a tu kumbang tu khabang ngai dam na tu kumbang mo in na to hi hun paisa to tu jana yen te homo le ki to ka sama ma hoi ja kina inamuna ngai dam na ma pai pina ki tuak lo te ba lang ki tuak thei we lan e he am te bang in le jetare ho ki ko cha koi dan khati nei pen la hi ai na e ha ma mai chi koi dan nei the le hang chi khong kalung simam te hon ban gen ka hi gen khelom le ngai siam ka ki pa ke tua te hin chini zan dop siang gen le non gen hak lo a dina kon gen heya I peace process izui lai na thei phak lo heu tu te di hak sana tampi ka tua kwa as a commander level as a director level as a cabinet ina bang kep te pen atumang hiat de train hi khol loi ve fit ma di khel ma di is thol zon la mang di heu tu tian hoi loi a chi le loi wai bong pen loi chi le wai chi dia ki train hin chin ai le I policy me tara pai hi zia kina na pangte na
hiu tu le hon mo lo phial na salwau labang mahi ngam lo e hiu tu le ta kiu te doi lok te chi hon ko hi wa na ma hilam pang ibalen sa ngai mi pilami en ngai dena e lian son ta kon gen ma bang na un tampia hi khel tampia na umta ki theita wai ja kina wai pen kha isuk ding ngai chi lampang le ki en komina i action di lampang pen a kham to heu tu te pen min sia na tampia ki to kana bang te padin heu tu le ching keu te doi lo khon nei ngam ki le ko be khe bewa thau bang dia thau le zuak mangina ki hom le vai chi khong tampi oma yete hi kon gen tam ki de anathi ma ko nai to te himale pathiani na hon pia olo le hon thei siam zelwa oi ja ki na ken hi ni ikipan nai lo na i nam se pai ti ka da discipline om lo hi chi tu tunga ki mu hia hi ya helpol dang ten le achiwa tu tan ni boina zia kuna thau tang khal ki kha nai lo chi pen tu pi ma ko ki te boi lam thei lo kha tang pu ge lor pa mai hi ya ko hai ki hian dan hi ya wana apalia dina hon gen le wat hoi lo ti le veje ta ro te mo tak taka agia pa bang le na khwan lo ma ba hi tua reiban na ki tumna ki le reiban na kai ka hi ya hilile hoi tan na ong kin vol lamo ka thi ki ya wala ga je ta ro hong ki ngai sang ma in himale gen tak sama bang na en le ki pon na ki be tua dan niu te khong eno station le jun ni danga lamka ko man tu wheeler hal ngam loi chu bang je tar ten hial liu a thau tu be ba pe liu wai kha bol ngai bol sak lo lai liu mo a ke lam pa ma no sili hoi ba la ngai chi hong a stage su changom do to in wai jo garon kini jo in chin wai jo chenga mi a kap a pan lo pi a chi te stage song ki tung non hu chang pai to tua chu en leu chin a ki hian na mong non en jel liu sa min na mo wai kun gen nom na chu huai ama ipai laya policy kini ma hilileng iki koldan to wai lai gal dan ageng tai phel ki kolina discipline le hoi law le ki law wana mi khadin thil khat ama to hi le common ki complain ngam lo to chu zitaro constitution book bang ai kele handbook bang kini rules and regulation sabe chidane rules to follow regulation to obey kini wai jo chenga zitaro constitution kini na bang ti bang le as commander khadina zep keles hong pai to sar hai ya gen voi bang chidan on zep chi mok dik lo chu complain thi ta wai chu wai dan ki hi wai ja kina ani dang lai dan de pengen cha ki ban khasen na haw na tel ki pa sang lo je ta ri ta ki pa sang dan lo chu ibla wai mai le ki wo thei lo ibla huai lwa dile leng dile yong pai su ka min sim mo dan ni mo a ai ti mo ngai sang no ro ri ki chi ai ja ka ong si cheng ai lung tang na lwa ki pa zo lo oi je ka ngai tua ana om chu dile kom la ya yai ti chi amom pen a medium lo pe ania gen le kha siam bang za om waya i engai dan ni ti bang za om na ka te gen na ka te le kha siam bang za ma pi si bang za ma bang za lo to na min nine e ami di lu lo ne ya i di lo ting pia bible sil da isol zo lo te khong wayong koi wai na ki train in jin zap ten ki so ki pa wa lo sa mai chu wai ting pen wai kha hoi pen expect lai hoi lua hoi di mai hilele hak salo tilai chu rehab center ma bang ki kolmo achama ko bang sang thei pen mai chu veng mai si di mai veng mai hoi hin chin hoi je ka hoi ting ten na ki tuak om dan lampanga mi na dora van baba pengi lo van tar ne thei lo sik chang banga on he sanon vau chi khong inau ti khong helu thau bang koi hiao pau ngam lo akipu pol to mo chidan dewa tampio mai chu ki tuak tham nalwa ki panalwa hileleng hei ti pen be thina nang le ke mo puak ki lo ngan bo thilo chi lungsim ki ne hoi jang ma le ki lun khai ai i ve na zia ka hoi ja ka agala na gen sanga nang sep thei bang nang gen gel ke thile chi na gel khen da na sem thei pen nang lo nga lom lo nei chu hoi ja ka nang ma poi mo nei chi kha palian chon tang le thei nong lu le chi ma ka hi hoi dan ti ki poi mo i chu waidan tena hi tua te omdan adi lo ting a omlo de na pang ten kol pa wai chu ken waya na pa kom lai ka tung ten hak sa takan kol teo ka pong na da ka hitui pot pon na te mi kong kol taka waidan na pang te kol no lo nga mi ki pa kai chu wai je ka yai ti pen i develop to i kham to dan lung je stage to hi ya na pon na ka ki pak nei chi na hi maya a hi je kina tu stage sa chu ki ma ta hi ji kha kun gen di nga wana helpol lak na ka le je tarite kana ule da gen thi om do ka chi chu
gang te bang ina jam ni again se ko na theu ya tu ma UBI Bengaluru la ya je ta ro te hi i sap tom sum ke ma zan de azan kha ko li tin ki ko i che se oi chu wai dan khong hin chen pastor in pang zo ve wa hon che mai ma oi chu bang hel pon hi nau mo le lama chu dik hilele i pai pi dan pen tu le tu stage sa he dan i pai ki mok le ni bi te to ton khom nom hi chiang na chi hi je kin a ya hi i kon gen dinga wai pe vai zet wai vai te pen hi i vok dan le dik lo a hi dia hin khat te na thu dik kim khat ko vok a hi ya himale i ho tik chik again na i sial kal tang banga chu wai pe omit ki ya wai me hi wai pa na pau tho tho wa akituang ma wa hi le i hoi takina wai me hi je ko na mi zo te na wa sem tan ke wai pai tia dia sem wa atai wa tu na sial kal tang mo range development chi bang ne ya wai concept le o ma hi chi khai thei dinga wana asing tang lang mi me wa he tu hi avok te na ma personal bang khanin an vok lo jen wai dan hi jen lo hi ko ma ulo ki force jen lo sing tang la ma amao ngoi piom sa te na di son laun chin kong ki hek diu je toy na he dan na bang ka chi do chi hong yen hi lai chu na ki tu kim naw mo ki chi lai chu hi le mun gen kha te na ai a movement ong ha chim ja ki na wala min hon lau chi to ya mo ai lam hi ka sau gen nom ki ya yen ning tampi ka thei dinga hona tu nia ki nop dang ka te le ai lo hi mi thu hin la ki chi lwa ke bang in chon te le nan on chi ja je la mai san pin jo min ho jan ki ngai to le bang yam khat ong po de chi ka ngai dan hi ya IBC tu tina president pang we la na le kana gen kha se je ni na no mi tai ngam lo nung ko ke do nun sal ke do ko hoi lo na te nung ko ke do ko nun tu hil dila mo hoi ja hoi tai ngam ja ngom diu nun tu hil ngam diu on gale tu china wai ka sian nau kana chi humma wai ma hi iki gen ngam di je ta re te kana ule da gen ngam mom lo ka chi wa kong po kang po pe wa pai wa sam sau nim na te function lai we wai lama sam sau nim na pa bol di ham bol lo dia chi te kha pai lai chu mau lama ei wai sis ki tung no lo ei lam tan hi to ta mo wai ja ka ikimo sian lo di ilung kim lo na mai te neu chik chika thu tuam tuama ile wai te pen nam vai mo mi mal vai mo i mi nama dia na ka sian na mo wai a effect phai ke mi mal vai pen nam vai no lak to na ya chi ti hong le ingai to dai sumang le hen sem le chi hi to din te wai ka sa ki pa wai ka sama ma i hilile ka ki pa za zai na tom gen kon salwa hiya thil hoi ta ka sui chia chian mingen chim ta ka thil mok pa lo wa om ting yan heu chi kon etel le ka thei hiya ki pa wai ka sa hoi lo deu te bang le hong tu le non che ki le poi ki se lo ya chi an no ma ki pa wai pen ma adang gen opom le hunom lai ha ki pa hoi ma maya tu ni na heu tu te na hong sinu si bang nat ki thei wana yesana hi si bang ki thua khom na man phatak a hongom thei wana ke bang le katel khat be na hi boy lai khoin zo mi ading na thei top soin ana ki panga zan ha hun bangom wana singloi gam wala pai hun bang leng tampi ki nei a hiya wana athuak khazek ma le ki pang kha in wai je kini gam lei tang pen chik chiang in eimin tak tak hidinga kuaten bai homa thunei na bang tok bai ki hom ding hiam chi akingak la ma tela ka khat a hi ka hiya wai je kina pathian kianga kana thum thei zel na don bang tan tung tai hi chi khong ki thei le chi u thoi ka sama ma ya khat begin kang ka pa kom lai na headmaster ka hiya wai hi election a hongom de ka election hoi taka fel phai taka kinai thei na ding na kachia able EBC worker ai ki hi zia kina kei thuma thamina election party te kha vote khezo ana pai hinta ana hi mai mawa hi chibang khobel a hi chiang ina he ko ten thum na kana pan sam the na riu bang tan tung tai hiya banga hiya imaban pathianin gama hon piak ke le nei ngei ke dinga imi te hon kep ke le idam tuan ke ding mai wai je kina sap tuam te to thumun khatin kalsuan khomen i phang na chiang ki thei to en wai zo chena idin mun chiang ki thei to ena ke hi in pastor dang hi in sap tuam heu tur ma kai te hitale han pang khom leng u thoi ka sama mai wai je kina
ตัวบางไอ้ปั้นโคมเทเจียงเงินะมีปีนาวต่างเลี้ยขี้ตุยห้องหลวงดีงะนี่ดังเงินะสมกวลสักเบลันขี้ตุยล้วนขี้กับซุ่งไม่เบียกินกิเดเบ่งบุงไม่เบ่งไว้มาเลยบิดปีหิดีไงไว้จอดุงอีตอลดำเซ็กเจียนะเดนไอเกนอีบละนาเงินห้องตุงเงินจินกินถูมเทนอลเราอีขี้ตุยกังตาไอ้เบ่งไว้นุ่งสังบางตันกิตุงตาบางดินมุนาคิดิงตาเสียมนอลเราสมเด็จไปห้องกิกอลตาไว้จอเชียงไอ้กำเลยตังบางกัวเตียนบานหอมคุมตาอลังะกิอมตาเสียอีทุ่มนรีดานเลี้ยมเทนอลเราหมอกไอ้เสียนะตู้เนี่ยดำตะกะเฮียสนะน้องเหาะเทอุยมันพากษาไว้เสียกินเดลียอมเตเฮียนันนปังงเฮียเจียงนันกัลสวนุนเฮียเกียงเฮียทุนเกนุนนนจีบังปังอุค่ะเฮียสนะอเกนเทนี้มีตัมเปียวมาฮีไว้เสียกินนะตัวด้านนั้นไว้ละมาปนันทุมุเตียวหนฮิลุนลานเฮียละมากันเกนคักเตียวเละโนนั่นฮิซอนดิงเตียวกิทุจักตัวนะปังโฮมเละไว้เจียงนะมีดังปอยโมฮิบโยอาเซียมจะเรียกอีเดย์เลยยานามูอุนนนเชียวเลยนามูลายเลยไว้อีกิจบดีรานฮิดินก็ยิงตาไว้เจียงนะตัวนี้ก็หนเกนนเป็นตุบางตันตุงตาเฮียตัวปากยังกิปาทุเกนดิ่งบางใจเนียอิมาบ้านดิ่งทุ่มดิ่งปอยบางใจเนียลายจีไว้ของเทยจุยสามเลวจีอุถวยก็สักทุกคนเกนให้ก็กิปากให้เดินตามปีเงินตาเดี๋ยวคนเงินอิสราเอลที่เขาอิสราเอลตาเตบันนาวเขาอิสราเอลเตเลยเขานบสักเจียงว่าเอาเลดาวมุนจินไว้เขาฮักษณะต่อเจียงปะเทียนจะตายในเจลุปะเทียนนี่อพวกเราเจียงดูตัวดิโซลินดูวินตามปีปีสิสักไว้จอเจียงปะเทียนนั้นไหนอยู่ผู้เจียบอลเฮียตัวนี้จะรู้จิตดันเดียวเอาอมเกียบางเต็งฮิเลนี่ตุนนัดเจียงตัวนี้ไอ้กี่กุบตันุอหิมายาsu 6 month isai na wayun sungina government lamina toksa hon sammai thi hon sable IB level hi mai the himale tudin muntana chu ite diu hi kumnon general election hi ja kina wai lampanga hon focus pi diwa hon sapole le hon gen tingo thi sa hi ya ni BJP government chu wai tan ahimaya in waya territorial council hi pen pai lai atamzo discussion na akilud na di points kan len resources sa hita pai mo ma akilud di hita injin ito whole pot hiya wala ma itum na te thi di nga in itu pen bel zomi group ina ke SAUP of zomi hiam ina pai to ina lileng I demand pen ki bang di chin ki pai to le wai group som ni lam te sanga group khat chau te chu ki hobi nuam jodi ki tu kim bai jodi hi changa wai dan na wai pen zuak thei leu chin chi suggestion le ki pe khin hi chi kha kon gen ding a I pang khom ding wa sem khom ding wa tu le ke pe ding wa ni dang ni na nom ki ma en le thei hang ile leng tu ni na wai dan ni thilo hi ja kin na leng ki hom ding a sep di bang isem chat ding a anwa ma haksa ko leng kong pang tang ding wa himale patiana masa ko ina ngai dam na to kala swan thei leng hak sama ma le aga khu hi chi tu in ka experience wa hi imi huat tele huat lo dimi huat chi khong gim hoi mai kisu gim mai mo wai tel ni lo mai di hoi ta kal son chi hi takin ti rong kun dia alas but not the least chi dina khat ka kin no mom la democracy ga ma o mi hiwa election chi kha necessary evil hi mai chu ya dia boy hoi sai le la boy sai ke le la boy hak sama ma hu tu ti ya dia le ona polpina political demand ini te sukhan na di ai kiale minam interest pen enving venga kisaya hiya kalbilai na MDC MLA te kha congress ngena ki hisak ale bang matanon tun pilo honin guest pi mai changwa BJP ki hein oya interlocutor hon piaun to seitan kitung wai hiya polin election is done himale huai pen is done khela mani punna di manya di zanga huai pen hong hijack se om zia kin kimin sia hiya siang ta gen na en iet dan pen huai tan hiya himale kuchilo lampang ane na hijack om zia kin na apoi thema ma hoicha MLA MDC ini za hong government agency ti na hoi taka honte na khatu na himo kin chin poi mo lo chi hanga poi mo ve chu chan pona zo mi te ADC member ma wa chi hong len mai le hela ma tel gen thei tam pio mai chu mo no hoi tai ni hi chang wa hiya wana elected tele akam pau kha representative mo ku wai bang chi dia akam pau kha
mina mintire song pau chang anok panuam ai ja ka again sa mina again song pau chang wa hi bun ma zel sau pi poi sau lo mo wai ja ka tung tang bang le ni no ngai dan ni nyin ma aki hi ya hoi taka yelung venga kal ki son som gi ge ai ja ka den ka gen ma banga ya vai te khong ai ja om te na isu hong isu le ko ilo teu pen i lung nut sak thei na de banga amau adei hunwa hi sak thei chi lampang i be ke le min i tu gen ngai de ma ma lo ai chang wa lampanga plan ki kho hi chi pen nim thei chem kon ngen na atom na pin na election vaya le ko la ka le election expert le election chenga sum dong dong te pole om no lo khai u chi kon thei sa de ki pa ke ina pastor han kham EBC pastor dorka pen thunget na to hunong khak sak le chipa mai ni lai ibe kending ni thum ni banam to paban pathian suan teng tana kaom nau nang nahi ziakin namin kaon phatu hi tunin zomi chia akimin lo mi te kalei tu nan ta na sunga bang chiki bai hom le khang to dinga bang chiki puak le ma son ding keu hiam chi thu to ki saina heu tu hong jin te to tunia mi hai za te non kimu hom saka thu le la om dan te katun na chiang ka phang na chiang te ki kum the non ko manin ka ki pak ma wa to pa na kiang ki pa thu kun gen hi ye chiang maya non ton pi kalung akim nai ke ya maban sao pi nei lai da na ka ki ngai manon zong to pa nang to te teng non pi lai din le na kiang ka hung thu mu hi ka heu tu teu lung pi khwal takina mi mu da huai ma te na ngon mu da som lowa mosi pi tu mosi ma banga lung duai taka kalso na som nawa thu pi ka sawa yai leng na nga ki pana suwa ka hi ka chiwa na min kon phatwa hi huai siam sem ding bai hom siam sem ding huai ba na midang to ki tua kilem na thu pi tak anei ba na to pa kumpi bai hom te dei sang na hong tang hen lan kagam kalei tang o khen khia kin hongom hen lan ka chi kanam teo ko ma huang sung ma ki bai hom in thunei na nei le wai sunga nang ma lian pen lal pen thunei pen nong pang le chin chi ka ut wa hi to pa tunia heu tu hong jin te anot sia tu in kwan pi te nang man ke min lan asep pi hon not sia te nang man ke min lan dam taka in tung ki sak no nen chen na kyang kong thum hi ko hi sana om ten leng yaisan kamun kamwalu hilawa hi kagam kalitang takula kainte na katen det namun gam le tang pen ma it pen ngai pen ha kanai gi ge thei na ding le waya dinga hoi na dinga kapan thei na za zo pang thei chia ding le kal suan thei ding nang on bol so lai le chin chen na kyang ka hong thum hi gen khel sakhel kanai om le happy takinon ngai da men na bol so na to non zo pi na to ki pa thu genen on dam pa je sumin kong thu bu hi amen A sea star